त्रिपुरा मोथा YTF और TWF ने 40 साबरूम असेंबली के तहत लुधोआ में शहीद TSR जवानों के लिए एक मजबूत विरोध और न्याय की मांग की। कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय समिति के सदस्य और जिलाध्यक्ष YTF सुरजित माराक, साबरूम राजनीतिक जिला अध्यक्ष YTF जीवन त्रिपुरा, मनोबंकुल ब्लॉक अध्यक्ष मलिंद्र त्रिपुरा। पश्चिम लुधोआ एवं पूर्व लुधोआ kaisa sini TSR khoroknai kaisa thimani oboni bagai sini justice sanka o justice sini purbo lodua ebong pachchim lodua ni bibhinno leader ra phaisa pajak hingke sini munubongkol area ni je president sini Molendra Tripura phaijak je vice president sini Udgama phaijak je sini Sabrom district ni kaisa YTF ni president je Jiban Tripura phaisa pajak sini justice jogakhon sini Tripura sara mundokhane borak bai thungjai tongmani jogakhon justice maya jogakhon sini Tripura sara soba khainai hingke sini Tripura sara na kaisa kau sana musugo kisa kupul hine tongya karai phairi sini Tripura sara khansa khai tongnai haini bagai ang pebana kaisa request khayo sini Tripura sara phaidi sini sobawa kaham khaye khansa khaye na sini sobano justice ni bagai khainai hine wansugo bo kaisa sipai ang tutai se sini officer Tripura sara na buthalai tongmano boni bagai takono justice maya kha ang haini bagai Tripura ni CM Biplop Kumar Dev nono sara nayo dati dati no abono justice ongthok dati dati no Sugandha Das no phasing thok hambai।